Kao što vidite, u današnjem klipu ću vam pokazati. Vidite, ja sam kupio nove slušalice. Vidite, sa ovim slušalicama ćete me čuti glasnije. Evo, možete da vidite kako su. Odnosno, što sam htjela da kažem, to su da su veoma korisni i da ćete veoma čuti ovdje sada kada snimamo klipom. I htjela sam da napomenem da će ovaj klip biti veoma kratak. Samo sam htjela da pokažem ove slušalice i za nekoliko dana, da se kaže, pošto sam igrao igricu Minecraft 1.6 i postao sam pro. Od takvog glupog igrača sam postao pro. Znači, kidam. Tako da ću snimati, a ako mi sada ne verujete, ćete pogledati.